lilanga lokuthi sikhulumisane ngendaba ze-gender based violence. So sinanzelela ukuthi singahlanganisa u-Orange Day le nto sithi marathon, siyakwanisa ukuthi siphumele bale sithi i-orathon. So abantu bagijimile 5 kilometers namuhla. So i-5 kilometers yona le besikhangelele kakhulu ukuthi sinanzelela ukuthi kuyakhulunyiswa kulama-statistics njalo akhulumayo ukuthi 1 in every 4 young women has been maybe raped. So sesicabanga ukuthi awuthi senze i-5 kilometers sithi ku1+4 lwana kwenzela ukuthi la uthi ugijima ucabanga ukuthi lami ngigijimela ngisupporta lo ethe wa-rape oke waba lokudlwangula ngendlela ezehlukeneyo. Sathi sesiqeda khona lapha sabuya sazohlangana lapha labafundi saba labanye abasikhulumisayo singathi basinika ama-solidarity speech kakhulu bekukhangele i-theme yalonyaka ye-16 days of activism unity, gender equality, generation equality, ending gender-based violence. We're looking at orange in the world as well. Sesikhangela ukudla lwabo abasakhulayo amantombazana ubhahe kangakanani elizweni. Le yinto esingathi ibhahile kakhulu kodwa thina njengabantu abasebenza lalawe singathi ngabafunda sezikoleni ezingaphezulu esingathi ngama-tertiary institutions into ekhona civil kodwa sikunanzelelayo ukuthi akula abafuna ukuthi bazakale ukuthi badlwenguliwe. So yindaba esilwisana layo khathesi ukuthi sizama ukuthi sikhulumisane kakhulu labantwana abangamantombazana ukuthi benelise ukuthi la nxa sebedlwenguliwe bebekwazi ukuthi bahamba kubani bekhulumisana nobani kwenza ukuthi basizakale.